Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak, salikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. لشخلو ملي قتل بال تشيرولي كتنا ناشتي تشيروش لق إيهاب ليشانشانة هو هام يقولي أتينا كنقوان تشيريش ليشول لخ إبافروديتو هان لكوين لكي تقلاك تشيريل بال يابوستول باولو نقوان سات ألم وتيقوري بال خون لكارو إنغا شو أتينا كويشاق روبلخ لكابايخ إبافروديتو كاكوي نتاو مانكسالي هو إين abanan nashkuchiku na bal chirish lishchol likuin kain ani tsaka likuin kain nakakeretal naklishkaba kwa nakwi rilom chirish khun li khalanil Dios Afrodita abanan liqawa Epafrodito kish khalish babal kish taulikyal kish taulish kolbal sashkaba liqaqwa Jesus kish kanab lish nakhter babal ut kish taqe liqaqwa Jesus ut naqli apostol Pablo na atinak chirish naqanak kui khunaq tenq chan salishk angel liqaqwa naraqwi nashchenak kaw chik angelak liqawa Epafrodito salishk angel liqaqwa Dios inkana qanawchi tsaqal reru abanan marikik angelak ruchuen li apostol Pablo ara Filipos li apostol Pablo ki atinak kui chirish naqruchuen kui chishkulbal li railal ay naraq nashchenak li qawa Apofradito kishkulah kui li railal sashkaba li santi evangelio ut kishkel li shuam sa shiu chirish li loqlaq esilalai ut khun li taql manaqhun li apostolos li nayeman sali atino bal griego re hunaqlaq taql li kitaqlak shban li iglesia re Filipos re chaqril bal li apostol Pablo aran sali tsalam re naqtishnawjaq chanru kwang ma ustyo keb chiril bal manakwan khunaqlik aru trakhru ha nakh enak kesh taqlali qawa Apofradito salit alam utre kesh qashtesi eblish makih choqreli apostol Pablo shbanak choqreli apostol Pablo akhil tsaqalru li ten ain li kesh taqlali igles shbanak chishkhuni lik arakhru tak angelaq chiruhe ut choqrehe aran salit alam tentonak te eril parte ishtaw manak rikin listen akwi li rechalale manak kholi apostol Pablo kiten akshban li igles ut kachinchik ma sa shaqik lishkwan khik salit alam aran Roma li apostol Pablo kiratina la Timoteo hayna qataw salihu segundo de Timoteo 4:21 qabiq li nashiqi chaseba chaqaquib chichalk naqtok mahina tiklak li habalqe Utsakwi capítulo 4 versículo 13 nashpas jun likaru ágil chokreli apostol Pablo naqtachalq chakamchaq linkap lishinkanap chaq troa sarochoch laqkarpo chanchanaq ágil ru chokreli apostol Pablo naqtak ameq lishkap jonasche sali versículo 21 lipimru maririshnum zinkili keli na ekak salit salam utfenekanaw naqrehkwi liqaw Apofradito ki taklak li esilain renak tishkam chokrehe blak Filipos. Mare sashkaba li chakkilan li kwankaran Filipo shkil chak chiruli shaman shnume nakkwang chikli khachok ib nakkwang chikli naleb linka us sali igles. Hoganak kishsuk isi sa humpat akwi lak Apofradito ut kishpats usilal rehe blak Filipos nakteshkul tashak chisasal shole sashkaba li qakwa. Filipenses 2:29. Ara nakwi li apostol Pablo kishyehe relach Filipos nakingata shakte ko shlak chirish shbanak chabil kwan karan salit salam khunchik linale li kishye reheb lach Filipos an naklach Epafrodito tarahe tarach shbaneb chishkhunile pokosh panta nakhan khun li kwin yom chmukosh panta nak chabil kwank
Sashkaba banak nashmayejahkui lishchuam. Sashkyalbal shqesh taqinkil lishpe liqaqua Jesús. Ashalloqaq chiruheb chishjunileb liqawa apofradito. Manakanaw liatina in loq mokonabal sut tana tauman sali akchakrab. Kuinanak sajol chanrunak hun lishmos liqawa centurion. Liqashalloq tzaqalchoqre chan lisantil huay nakatausalihu Lucas 7:2. Utjunsut chik nakatausalihu Lucas capítulo 14 versículo 8. Naknaatinak chirish li najek ashalloq linakehek re junak li poyenam sa junak lininqe. Utjunsut chik naknaatinak chirish li qaqwa Jesús ho lishchaq alil ru pek lisikpil ru ut ashalloq. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 4 ut versículo 6. Ho cambiat kosquitzin lilo alil nakeman re junak linashkulu ba. Li akshjalek lishchol, li akshkuish numsinkil lishchalbal, sashkabali qaqwa. Shnawbal naqliqwa Epafrodito. Yebil chirish naqhun li poyenam ashalloq. Li nashchal shqeshbanunkil junelik li rajom li qaqwa Dios. Ut nashkuchiku naqain jun shchalbal li qaqe rajlal. Tohretal naqliqachuam tagulaq chisaqru jonaraj li qaqwa rikin li junjun reheb laqbabanel. Nakanaw nakholi chabil or na sakobresik sa likakwilisham. Lakbabanel lakwi tento naktuknume sa chishkurin laan re naktru kakwi chish sakobresinkil lishchol. Kajalaqa echik angelak sa lishk angel liqaqwa Dios. Lish sakobresinkil liqachol jonaraja anqikin. Hainak ulman krikin lish nimali rushtan ut lishten lisantil musiqeq. Kanabchi okagwikin ut kanabakwi chik angelak sa lajuam. Kauresiakwi relish nimal shkutankil liqaqwa Jesús. Li Dios Dios obtesien qaqwe toq sa junchik liqaq angel.